Mizorama Taliban Christian ten Joe Biden a president chuan America a nei inang in kopte mongko hurte patilte tuaite anzalen don ti aral khat atanga anlo diriam secular omzia shelole India po secular kalphung angin akal ve thouti warpo thiam mi alawa America a Joe Biden a president huna zalen hle tura soide chu India rama po anzalen ve hle thouti shereng reng loten social media a Donald Trump a anchan na thule achan lo tu te thudeng khong tak tak amupuya anvom let te po are chanta an tlang au pui tamber te chuan nui atiza chanta te khin nan voting fraud ti te engle khole comedian sar cha nui za siam na point thatak chama chan tu te thule la te chu achang chho chanta mani ram India rama ko changber Supreme Court in tunlai medical science manga mipa meichia a in le tirna operation surgery transgender in le tirna ngei po mimal zalen na ani thu te alo soi to ti shelo do dal po tum lo do dal tur po a Supreme Court ruling shelo ve shim shim India rama nei inang in kop te po anzalen ve thoti po she chuang lo te tap chak zol ti ti chuan nui atiza chanta Biden transition administration president ni ma a thilpoimo inril hriat na le president lak lu ma White House lu ma a thilpoimo zwal pui lo ti fel na le briefing in pek na hun GSA General Service Administration in aphal sakanga thunei na te naw apek chu transition an ti a an sen so sarkar in atum vek to chuan India American meichia le khathiam ming thang le atalen that chung chuan awanga hriat lo tak aisa chu White House digital ho tulu a anruat le ta Joe Biden pajaidam le kurroi chong tamlo kumsom nga politics cover lo lilu to chuan a vice president atan South Indian Tamil thisen kai Kamala Harris a vice president a alo man nuwa US Health Department a tonsian nga atak Indian American Dr. Ali po coronavirus daw ko nga medical team din meka director atan alo ruat sa diam to bok ani Roman Catholic ko ran minget cholni dina income tri Joe Biden an White House digital team ho tulu a arwat aisa hian partnership manager mo phurna aladon ani atho pui mithiam thlan bik tele IT lama thiam na bik nei tenen president le vice president chu velche dan shim shim ID thiam na mangin American mi pui ta hriata a huap zau theyang bera puang zarin khwale tuite zo na te naw te thlenga chan zel le chan na pek an tum don ani ti in Biden transition administration chuan asoi ani Joe Biden ayo athu puang tu chuan White House digital team te chu president ruat rop an akai hruayanga ani hi director ani ang digital team sel sangsanga sel poimo ber angaya Kashmira piang America APM India meichia hi manager ani don ti na ani Luciana Azalian he American India meiche chuanom takhian Joe Biden le Kamala Harris te in kop US president election campaign a khan digital partnership manager angin alo chanpui ve to bok ani chu tunlai thiam na IT thil ti theina ma chong mang thiam taka Joe Biden le Kamala Harris te policy le thu le la shim shim social media TV radio le adang dang vela the dar chur lam mo phurna ti ila adik ber ome Joe Biden White House digital team a partnership manager tura arwat ma hian aisa hian ni na poimo le mi te ngai san tham mi talen nei tha le mi big deuh te chau tho thei na za om le poimo alo thong nual to a chung te chu advancement specialist angin United States a library zong le research center le museum tam tak nei tu Smithsonian Institution James Smithson mingcho ya kumsang khajre somli paruk August ni som dai a lo din to alo om to ani White House le American mi puite in zom na lam na chung chuang thok tura ko ani lai po hian Smithsonian Institution a hian a thok mek ani Smithsonian Institution hi National Museum of American Encol tu ni in
National Museum of American hian American India Native Red Indian ho thil lui hum hal lam ada lian ber ani Smithsonian Institution Nuaya Museum te hi kum khat chungin mihring makta duai somthum pathum velin cho rual in an tlo zia ang ani chung institution ro puya chuan he Kashmira piang Indian meichia hi advancement specialist alo ommek ani advancement specialist aum zia ber chu he institution tunlai khovel milati changtlun tel tel le ti lut tel tel dan tur ngai tu ti na ani berang ai sa in na lo chel to zaum tham le mi te chung en hlia chu he hi ani le ani khovela po ming thang tham New York khopuya mun pui nei America president zinga ming thang ber Paul John F Kennedy ming choya din Kennedy Center for Performing Art khovel puma art lama mi ming thang tele khovel ta na an the na le talent te penasa lan tam contribution nga te Kennedy Center hian a choi moi fowa khovel zai thiam ming thang te ben ming thang te khin nan the Beatles Led Zeppelin the Eagles Paul McCartney Santana le adang dang te performing art lama alo choi moi na program mu nom tak te po YouTube pa om vek ani he Kennedy Center for Performing Art hian corporate fund assistant manager alo ni to bok ani January ni som ni a US president thar lak lu thar tur Joe Biden an atho pui tur transition laya alo ruat lok jinga Indian American an om tanual mai ni satlia ngot lovin a vice president me upo South Indian thisen kai ani tlat mai ani